Alright, pu singun lian chunga an chief minister pulal do male pu RRR ate a pui don khop mai session an tran dek ka voina nial bui ngal ringot mai ni e thilom zia te an in shil fia de mak tu te emoni mong chu an hlim le ani thei mai engem ti zona te po kha a o mani kan react tanang push speaker kalome Costa number za somriat pakhatna finance department changtu kan house leader zom tak chana ta na ka zona na chu tun sarkar thara hian Reserve Bank of India RBI Treasury Holdings a Mizoram sumle pai din hunung ber enge bina ani date nen kim changin min thil theim ti ni reserve ti hi di hi bel sual pal ani akan ke mani lam ti sual po ni karina Reserve Bank ti turaka speaker ka zauna ni sang turin finance department sang tu chief minister pulal do lo somang zonet tinan life hi asauna van chiang lo de ve tun trum chu a clear lo khop hei sound tam ti mela noise tam thil ri beng cheng dang kha tam khop mai tun trum big chu speaker kachan na chu tun sarkar thara Reserve Bank of India Treasury Bill Holdings a Mizoram sumle pai din munhunung ber chu cheng Vaibel Cesariat Songko Panga point Bial Pariat Ani Hey February Som Panga Sang Ni Som Ni Panga report Ani ya Who speaker Aaya Tharki Auma Kan Soy Nga Lo Meng Chu Ni Tin Hian Zana Hian Voy Ni Din Humzel Hi Kan Shachina Chuan Kan Soy Thei Chin Chu Nimin Din Mun Khani Nimina kan neizat chu Vaibel sa sang khajathum somsari pakua point pathum panga ani zobel na zobel zo turin zo no tu pushing ne chu na somang let's go push speaker ka zobel na chu kumthar sang ni le som ni le panga January nulama voi inzat ne short term borrowing ways and means advance anei to pakhatna panina anei chuan engzat nge outstanding omeka engtika ruzo tur nge pathumna kumsang ni le somni le panga somni le paruk financial year opening balance negative ani na chan hi ani tinia palina chuan hey in 11 lo po anti deuh mai the ma se finance sangtu ani angin na pangzilai sangli chuang scholarship ni kumlama andil to kha sum lo wanga pek lo nge nia engeni local fel lo de ti azobelna ani e post speaker lo me poi mo khop mai zo turin member zon ta pues kin zalala lo somang post speaker kalome poi skin zalala zonai chu skip mengo Putripul ara. Pui don hei. Post speaker kalome kan house leader le finance minister zon tak kazo belna chu pakhatna ka treasury holdings sarkarina RBI sumni zat kha noi veibel se sangkhan le ti kha ani thu kan house leader in Australia kan finance minister in kha suma khan loan saski loan ang chi thil dang man theilo engzat nge onia oma kha sum treasury holding sa khan annual plan noya kan sum tak kan annual plan mi kha engzat nge ti kha ka zo belna pakhatna ani panina chuan hei bil pek lo ti hi lar khop maya alian tak pek lo te po hi min ni ril chu oma ma se ngai poi mo ve deu tam tham si lo pu speaker kan finance minister ta na har satur ni lem lo hei chanchin bumi ten advertisement bill ang chi te an lak tur ve ang hi bil bat om ni te poi nan soya hei hi pek tak thuai
thế thì đón lo mi à chân chú à số mà tắm thầm pon thì là wa thì khác cái rồi bel na bằng như này lo me le thế ngó sang turin finance minister pulal dom lo so mang song chi na pu speaker tuna kan sum nei han den hi chuan a thamuan thak mange zat mai sum kan han nei hi ati theya amaro chu heng hi pet chwale tur ania department ranga heng zinga hian saski te po atele a detail te chumizat khamizat saski engzan nge abang engzan nge ti hi soi thei a harviawa amaro chu atam ber hi crore sang khazani samni pathum vel hi saski atanga kandon kan pek chwale tur ani aba khachu khatiang khani atin hei financial year atop dona heta hian kum kallai kan budget ang khakan din munchu ani maya elai kan pass ho ang khan kan kal mai ani then ways and means January ni sa kumin January nulama din la to em pi kha lak kan nei lo ti ani a chan na chu tin ways and means si lo la po ni ilangin leiba anga khatia ngai thlur tur khani lova voina kan la nak tu ka kan rul le a chuan atuk le kan la le atuk le kan rul le tun kara kan la kar le kan rul le khatia kwal khani ta chuan kan lak zong kan bel khom ka chuan an va puk nam ve ti tur khania ma se kan rul le zela kha sarkar thilom dan ani hrim i kan soi do a tin opening a hian negative balance aom ti hi chu aom fova negative balance nei lo kan om kum hi aom lo mai thei ka soi sual lo chuan a chan chu sarkar in la chong zel kan nia leiba in ro chung chho zel kan nia khang awang khan negative hian balance opening balance hi kan nei lo thei lo thin ani tin scholarship pek lo na san hi technical thil eng mo wang ani kan students organization te point thilom je chuan recheng khopin ka ria tin central atanga kan don atlai thinawang te po hian ahuna hian pek thelo ani china scholarship hi ti tlai lo from tum te u kan in tia kan in nor renga amaro chu central lam atanga local tlai le helai no pangten account anti fellow khan apek thei chuang lova chung neu ti fellow chu ala om ani mel ten work order om lova na tho ti hi nia contract na rei to tak tho si lo hi alo om nual maya an thok seng lo ni mokati maya so wang chuan kum thum china upa khakan han thliara kum thum china upa to contract pe to na la tho si lo chu kan han ena an lo tho to chuan an tho chin kha bil pet tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lova thok du lova kan ngai thok thei lova kan ngai khatiang kha laps deposita engemaw zat kan puang to bok ti kha kan soi tel du a tin work order tel wan han tho hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zo om tak pu robat robaya chan thin na khan ani deuh bera tam na hi mimal ming tivel khat tivak lo tur khan ti deuh hang ka ria assembly session kar to pa zonet vela clear le na an ne ya te pok khan maro chu alo thei lo hi alo om thri na niang e in enzel phot mai te ang an pek sak ram te u ati ya kharon ngen zui saka zo na zo tu kha ani miau sia zo na zo tu zo na kha chan kha ngai miau sia le lama chuan ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tat lo la hi kan buai na ni antina renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizawl FC han ti te hi noi som ni pasari vel alo ni
then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium hanti tepo hi crore nga ania kan handak ngata faila chuan as instructed by higher authority ti che kan hone hatiang kha alo ni hloma an ngai ho ve om mặc cái tiếng nghe tí tóc na faila chuan as instructed by higher authority ti che kan hone hatiang kha alo ni hloma so wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong e don lo ti po kha kan hetaloni entinan o speaker ming mera ming ten lam ta ka chuan nia ming mer takha ti vak to lo tur ni deuh han ka lo ria ke ma po a tu te po khini se opposition ni mo ruling an ni mo amaro chu lo thei lo te po yom ve ni nge ai bo ruak ron om chho do ne nia zo na le ngam po ani chia lo boka kan soibel du oma heta pon ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astroturf football astroturf pha kha lung leya kot khe sawanga pha theilo lak sun ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha the si lowa tin kot lamin lak sun ngai an ti box ya da pon phal lowa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ni boka phaila nakina lung leya phana tur chu kot khe fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thlap meeting po nei thlap ani ti kha ka soi to kami aron soi fe na ha chu a om reng aron soi fe na ha chu mo ani ve thei reng tho mai aping pera kan soi ta an soi ta ka chon kan soi lenga tin order om lo ka department a om angkha ani ka ring lowa kha pungun an dimida postoya chon hu kha ka hriat pui ania chon hu chu MP fanin tuna hian sumpo sangson thlap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an ti a kha ania chu lo chu work order om lo om kher to ang chi kha chu a om ka ring lo a kan pe zel don ti na mi le ole ngai la chun som zel ko ruling lam ni om takin helam pang kan thu soi yan ro soi fiang hau zel maya hi chu akal phung chu ani lo tin a thing kar soi fia lo chuan thu dik lo mi pin an thedon tla tani hela hi in chan zel da le thil fia da tu ne lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai thabe mai tu ni chief minister lung oi vak lo ni chumi ron soi fia le zel hi kan practice dan ani lo wa tin pu soi fia ha mi pa lo tuk po hi dik bik chuan lo ron ti le zel in soi fia ngai hi kan tam khop mai a hi chu kan soi zel lo long chu mi ma ka soi du chu point of order te hi pu speaker kan member te hian kan business rules ka proceedings book ha lo chiar ngun te se point of order hi nge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order thling pakhat ma kalamulo so wang chuan kan mi siu san hang te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani chief minister poni se min point of order arrest chuanin angoi turani angai thaturani ma se point of order thinglo ma ni sul nu por soi bam du na mai kan din pui ya he ni chu phalo chinia khong ai kala ka kan sei fia du rem cha kan la lo nge kan ma khan om veka rules kha ke ula rule number 334 kan point of order chung sang asya chuta chuan asya chuan point of order raised thei na ta chu rules kalin statement an tm constitution kalin thilti omem dan kala omem ti khani a tin point of order raised lo na tur ta chu member hian information a deal turani lawa kha para rule number 334 para 6 a le bia khan information a deal turani lawa ti le opposition asifia turani lawa ti omani a member shall not raise a point of order
A, to ask for information, or B, to explain his position. Tiomani. Chu vai tu na kan House Leader in a soi khachu a valid deu o chu kati a. Tin amai ro chu mi in statement siam aduni chuan House a. 335 rule number 335 kana siam theni. Maset chu mi tu chuan secretary ne in writing in a pe anga speaker in RMT chuan ti statement a siam du chana kha fiata kina jek turani ti ani boka 334 le 335 ka kan ma chewa khoi lo ani la tin kan ngen du chu member te minister te amo tu te po ni se statement pe turin kan in so ma statement pe laya lo in au boemo lo in ti boemo hi chu iching lo shamila he diktat chuan in aming in speaker kan nia a kai shoi tu kan ni a member te kan zalen theu kanua kan du zong te khanan sei hi a hanin khapi a shom timi kan ni a amara chu kan speaker hi a ane ma mani ti hi ari ring khop ania member te zalen na ka pek du wang chuin heng te po him se thiam ula in khap ngai mo in thutil ngai mo ang boro chi thleng lo ram samila ti kha rem sak em point of order sang khan kan sei fia le du bokani ti khan khoi in House Leader sei tu la nei chonผู้สปีกเกอร์ข้ากันด่านจุดเชียงคบไหมอะมานี่อินโซเฟียนาน point of order มันเราตัวที่ข้าเราเสียกุลไม่นี่ค่ะจอมพร้อมตัวละช่างวัตังเต็นเอลัยรัจิฟกันดิสตาเดียมจุงจางค่ะข้าที่ยังข้าอันมาหมอนะเตะโลนี่อาทิลตีไทยอันนี้จวน Sports Council อาจารย์อินดานังอินอัน process ตัวนี้ดานังทับอินัน process งา administrative approval อันดีละงา expenditure sanction อันดีละงา work order เอาบอกตัวนี้สุดยังอมละวะทุนในตุสางจอกตั้งถูมินเป็กอังอินตีรีงดอาจารย์เฮตียงงาเฮตียงซาดมันทอฮี official ลวนี้จุดยังพวกเองมัวลุงทัวฮอกกี้กราวน์นายฮิอันนวยสมรุปปังมันว่าก็ได้เตลวเป็กอันนี้เต็นโจทย์ลางอินดอร์สตาเดียมเลยงอแบดมินตันคาร์เป็ตนวยทุ่มมันเอาอมบกะเต็นจนหัวฮิอันนวยสอมมันกันสวยต่อข้าอมบกะเต็นสังเอาเพลย์กราวน์น่ะนวยสอมมันเอาอมบกะ work order เตลว่า as directed by higher authorities ที่จูด่านกัลทีน่าอันนี้ไม่เล่ามีตรงอันนี้เดี๋ยวจะทิ้งกันเสียปาร์วาเพลย์กราวน์น่ะนวยสอมมันเอาอมบกะสายร่างอ่ะควรไอ้โลไลโรมินติยาฟิลก็ลายนวยสอมตัวนั้นเนี่ยอาทิตย์มีรอนชิงบกตอนเฮียนินขัดยังริงวดไม่ข้ากันลูกไปดองไงดองลูกข้าเฮียเทียมข้าฮาร์เล่ต่อมาอ่ะจุดยังพวกเองลุงปุยโซล local council เป็นโลไลโรมินติยาฟิลกันลายอ่ะ JCB กันรวยอ่ะดาร์คาร์ซ่ากันรวยอ่ะสุมิมันสุมินเปรูวันวันที่เล็บกันนี่ตัวไหนยันินข้างข้าตั้มตะกเอามาตัวนักการ monitoring committee พอเฮียนให้เราให้ตั้มตะกันให้ช่วยเมกันนี่จู่ๆ press conference เตะก็ว่าโซเฟียเตะปอนตุ้มนี่อินกระเรียเตียงเฮียนี่อาทิลที่อาลูปอร์คบมาอ่ะข้าเตียงข้าอัพมุนะกันกะละกันอินตีระมีเฮียนเจนให้ติดสาวมีรอนชิงหรืองดมาอ่ะเอ็งมาดอกเมนอมซีลว่ากันสปอร์ตมินิสเตอร์อินโลติรอมินเตียล้อมตีจงกำหรืองดอันนี้อติตักเนี่ยตักโลพอกันทริปไทยตอบกซีลว่าว่าเอ็นเตวกันอินเตียกันอินตีระนาเตโลโทตักขจวนินอัฐายกันเตียกันเป็นสามมันนี่สุดยังชวนน่าextra มินเสียมนิ่มอะไรครบมาอ่ะค่อยเหมือนกงเห็นแล้วไหลเฟตบไหมนะแล้วไหลเฟตบเลยอย่างมา document ออมสิเลยเห็นchief minister พูดแล้วมาที่ให้กงกันไหลข้อมูลปอยสาวัดที่เฟตบไม่ละตรอกงกันแล้วไหลตักขจวนตักกันรอนกันละกงกันแล้วไหลตักที่ขันหมูขจวนอันนี้ตามพวกนี้บุยชอบวิวงตักขันเนี่ย documentation ที่เราปอยหมอครับไม่กงเองกี่มาเห็นไอ้เตียงที่สุกากัลพงธราจวนอมต่อเราตัวรักกันง่ายนี่เด็ดไหมนะข้า
cái rin ai à bùi đây mày hay tuần này chỗ cái dẹp lâu cái bùi đây wa chỗ mà chỗ ní thum ní live video cái xem tổ lâu in cái gì tuần cả tổ bài hiện in international conference oral presentation international conference oral presentation pek tur cái này nè poster presentation le oral presentation hi oma oral presentation chu PowerPoint presentation ami pui ma kan vadin chua pek kal ma ni chaw kan va pek thin ang kha ania mani PhD seminar ka pek ang deu han mo ma se poster presentation chu ti khan in poster an siama an tar pei dol la ti khan a ho win poster presentation chun pe a oral presentation hi ka voi khati na turania chu po international conference ka hu phur ruang ve khop ma ruang reng ve khop me a nge ma po mo chu ka regular vak lo na chana ni YouTube a hian ha kan rot soi del ve le ze woni chu la video la kan in hule theu do nia